بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah, yari na kita niyo ha programa sing kita niyo amoy in qabla iftar. Dari na yari long time mga kaulangan na to hawak to ini. Biya na sing kaya pagbisarahan, isiyo imbiya mga makatibaw mari na kanila in waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na pagkain na buro na ito kalasan, aming kain na Sheikh Abud, amun nakalihil sin pangadyang panagnan, habihaon waktu lang ta, itukbal na mo, kapatot lang ta, buro na ito ulia, Sheikh Ishaq Mansur Muhammad, amoy hindi mihilisab sin pangadyang kagutan niyo waktu ini, sampai mabutin waktu na ito pa aming pagbuka, insyaAllah ta'ala, pagkakapagdal siya katunas po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli tukbal ko in salam-salaman sin Islam karyaksahan amo in pagbabakan iban pagbutasan sin tiap-tiap nagkakasiban naglalasa magkilahi man sibu din magkilahi man sindi amo na ilafal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan na mo ha kama Islam, magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala masih dirihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin nikmat iwan sinamuin rahmat niya yari na isab kita ni pia pagbabak amuin bulan ini ni sa barakat amuin law niya bulan Ramadan al-Mubarak. Kaya biaksahan na sin mga katautay mong waranta in amuin pagtakon law niya bulan Ramadan ini bulan puasa bulan puti in makna niya ini katantan bulan ni pagtatag-ipon patuan ang kanangyanan bulan mabarakat sabab sin yaun in katan karayawan amo in sobra-sobrahan amo ra hindi babaya kumawa sing karayawan amon tao mo uskaw ini sing karayawan amo ra babaya na yaun halaw man si bulan Ramadan in katan karayawan na bulan pagpuasa atin niya bulan pagpuasa ini bulan ni pag ini bibiyaksa bulan ni pag-aanad, bulan ni pag-amuin, titrin sinamuin, ini umat Islam. Magbiyak sa kita, amuin, ini ni huminang sinamuin hinang kabayaan, iban karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sinamun piya sampay kato, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataan sin amuin amman ibadat siya insuntuan sin kita katantan. Binitaan kita tungod pagsambahayang sallu kama ra'aytumuni usalli. Nanduk matampal bang kamu mag-ibadat amun ibadat sambahayang na urulan niyo sadya singurin niyo sadya ipagsambahayang ko amuin kita niyo. Amuin ito yung namun na damit yan din puasa. In pagpuasa, ini suwaira amuin sunurunta, in urulunta, in amuin, ini practice sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya din inantang sin pagpuasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari parumatong in bulan Ramadan. Mga 2 bulan pa in bulan Ramadan, di maraot na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangmayan siya, paabuton pa bulan Ramadan. Inari niya, Allahumma barik na fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Amo na yato hindi ang mga daot niya pa Allah Ta'ala. Mga yung barakat simbulan sa Sha'ban, iwan miki paabot siya man to pa bulan Ramadan. Mahita ito, uno iniyamot niya rito bulan Ramadan.
in bulan yangot si Rasul sallallahu alaihi wasallam dito bulan Ramadan amo in taud sing karayawan among bahasa mabarakat taud sing karayawan dito ha amo in bulan Ramadan nabang mabuti bulan Ramadan uno in hantang si pag-ibadat si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in launta sasaw siya pag-amal ibadat in kasasawan niya di niya minsan magkahamparo in pagkaon niya di magkahamparo sampay amo in pagtug niya akun way pagtug niya akun way pagkaon niya labi alaw bulan buko ni pagkakaon bulan Ramadan sa in kabisihan niya in amo in pag amal ibadat niya besin pagzikir pagtasbih in pagbasa Quran in pagdua in katan sin amo in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yato in kesa sawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akatihabaan sin bulan Ramadan na in kita niyo dia kita niyo sin agama na to mangikut Rasul sallallahu alaihi wasallam lang kita niyo mag-amal ibadat amon pag-imal ibadat amon karidaan sin Tuhan taymon sin Tuhan siway kita umipisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mabut mari pa waktu ta ini biya din bahayin pag-apply sin kita waktu ta biya yaon sin pag-apply ta sin bulan Ramadan nakasingod ka ba kisaha amo in ini pag-apply sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in waylon pagtug oo di maano pin pagkaon sabab sin kasasawan na amo in pag-amal ibadat atawa in kato isang opposite in kato misan ang waktu rin na kita magpakasabayang aun waktu pagkatinggalan tayo naman kan sabab sing kasasawan tabang maut na yung bulan Ramadan busy kita maglawag sin amun kanan at tuhan sin ini ginhawabaran ta amun kakaun masarap ilaw tabo yaon abun ta malatag katantan paglawagan sin amun kanapsuhan sin amun ginhawabaran ta mamini kita bang mami kita bibitain ka ang sukay, bibitain ka ang pama, bibitain buong, bibitain pugot. Pag-uwas amo indalo pa dinis sinaming pangaon-kaon, ang patanalutuon, pagluto, di tara mawas kaunon sa mabsin nga, sibi-sibi din tiyanta. Bisan ba si mga lago sintiyan na mo ini, ang kakaunan sila mong kakaon di mabat sobra-sobrahan na may po, hindi sab makuha. Na yung problema na to, amuin, ano, kailuin na mo yung mga pangdaig na to, mataw din, mga yahap di wayron lamay, misan yung kaiba na nagkaon, naglamay sin tao, yung naglamay sin asin, yung kato, yung sobra-sobrahan, misan yung mga buong yaw, naman mga hansipak dahil makuri mo, di pa maubos, di nakapasaran na, kumuri ka sin kuwan yung pag-ubos, maalos na sadya kailo. Pag nais at diyat to, di mo na ito makaon, duwaing na sabing kaunon mo, may nakausap si duwaing, na hindi ito, buko niya ito rin nga amuin, ini nakakadasuntuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, mga palangungan na agama Islam, in magbikaw, iban mag-adjal kaw, sin pangaon-kaon, masarap, malanab, inyad to, hika, dugang simbaya mo, kumaon, mataod. Nabang mataod din makaon mo, in ikaw mangdahi pa, amuin, lisuan kaw. Maimbaran mo, mabaya kaw matug, misan amuin, pagsambahayang aun waktu katinggalan mo. Mataod pila rin ka to amuin mga imaalop si bubukaan. Yan tunay sambahayang titindog, di mabay na manukay, di pa makaide doon halupan sindulang pagkaon, pasasin kaya amuhan sin pagkaon. Wayron parulisin yan tunay waktu amuin limabay, di makaide doon. Pag ubos day doon na yaon na, ang pana sumakday magtubihan, sampai in waktu sumod, di makaide nga amuin. Sa sadayan niya, yato na mga tao nag-ibadat na yato na nakamo mga palanggungan sin agama Islam. Subay na to, yato pindahan. Amuin ipinda na to, imbiyasin amuin hantang sin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sinasabot ko kain na. Way paruli sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagkaon mo siya mga kaon mga arwa tubig, hulma ang panakainom ng kabaso tubig, yato magbalik na siya pa amuin. Ini pag-ibadat niya, magbalik pa sa bayang, magbalik pa pag-zikir, magbalik pa pagbasaan,
Quran. Amo yato ni nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatiyaban si bulan Ramadan. Haamuin ini ni bahagian sinamuin bulan ka tu amuin last na in Rasul din nato bisan magwa dalam si masjid. Amo yato namun kuan niya. Bang wayro dato ujo da kula amon kanakayan suway gumawa siya sa magbalik da. Daroon doon. In hahangpo sinamuin ini kay napusan si bulan Ramadan. Na ingka to ni kunbihan amin ko sabay na to pindahan mga palangkungan agama Islam in maudu sin amuin ini nasihat na mo ini amin daw niya pagpatumtum na mo diyan kamo adto ini pagpatumtum asufaya ini mapinda in amal ibadat na to in pag-amal ibadat na to dahil amarayaw padto palabi indayaw bang bat amo in practice na to in bihad to bat amo na in ha siuligan na to, pangatod na to, ba't marayaw na? Sa aon pa labi indayaw rin dito. In labi indayaw, amin simuran na to, inamuin. Dito kita mabisi kapag basa Quran, mabisi kita pag tasbih, mabisi kita pag jikir, bukun kita mabisi ro na pagbisi namuin. Indalo pa jinis kakaon. Kung kita mabisi amuin, magluto sinindapit jinis kakaon. Amo yato yung kuwan. Mayroon koneksi dito pa pag-amal ibadat. Yung pagkaon yato. Sa gaman, yung pagkaon masarap yan na sinangin ko. Nung dahil palisuan kita. Aun waktu makatug kita bukon na waktu. In waktu pagpuasa mga palanggungan agama Islam, yubutangan sintuhan jangkaan. Magtagna alawang niya, inamin kuwan. Inagisintuhan alawang sin inikuan. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Manunjuki in amo in pagpuasa mag-start dito hawak to gumawa in fajar. Bang gumawa na in fajar amo yato yung wakto sin imsak amo pagyanon starting sin puasa. Mag-start in puasa manaw sampay sumadlop in suka. Pag sadlop in suka timubtub. Amo na yato yung tubtuban sin pagpuasa. Manjari na isab kita kumaon sin kataan amon ihalal kato. Amo dita manjari kaunon sin hawak to kautet to. Diha ini manjari ta na kaunonin kataan magbalik ito sabab timubtub na rito yung amon pagpuasa. Ha amon sadlopan sin suka. Na ingka matauran na yung kato. Amo in mga magkakaon masarap kaya kansuan ang panamatug. Ini kaibanan matug na way pawakto ini pag sahur. Magsahur na sabab nabibimbang si kakaon masarap. Banglaw niya amin kumuhan na, magbut na, bukon na malalag, kaunon. Na manjari kumaon. Pag-uus kumaon, abutan na sin amuin karoon na matug na. Pag tug na katug ka, habukon, amuin inini, bukon pa yung wakto, isang bahayang subo, katinggalan mo na. Na do kayo yung pagpuasa, nagtag na yung puasa, wala mo kaya hatihan, sabab natug ka. Paisar hangkan in amuin hukuman beta sin nabi in hukuman sin pagpuasa sa rayaw-rayaw amuin law niya ini ta'jilul futur wa ta'khirus suhur. Ta'jilul futur inati niya mag-usos ko magbuka bang man tartanto kaw sin in amuin suka si madlup na tanto kau sin insu kasi madlop na to, us-us na kau muka. Bihani naman ko na to. Na, hapag sahur, ta'khirus suhur, suway amuin, dilihon mo, haulihan to din amuin, last na inamon. Wanamon maray na siya gumuhain pajar, dito yung wakto sin pagsasahur mo. Sabab in hikmat na dito ang kankao pa, ta'khirus suhur, supaya kau makasakop tuon sin wakto pagtag na sin puasa. Sabab insuara dito tumagna amo itulo il-fajar. Amo yan to naman kuan. Na magsahur ka at beta ka sa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum. Kansan ka kaundid to hato sa kaino parit pa kumuhain namin. Pag yaman sin explain sinabuk ini guru ha dai ko ino ni namin law niya ini fajar sadik iwan fajar kadib amon kuan to. Na fajar kadib ay pasadik yato pag yanon niya amo na yato naman wakto sinaman ini imsak simpag ini puasa dito na karumuhong banggimo anay naman padar sa adik dito na karumuhong ito sa natin starting simpag puasa nakamatauran sing kita ni mo puasa mga palanggungan na agama Islam
ang mukitaon na ikay ba di pa maabutin waktu amuin pagta sasahol lang sing kita nahahanok na natutug kailo dumatungin waktu pagtagna sin puasa in sila halok-halokan na kung biyatang ka na malago ipahala sin ibadat amuin maka-start ka runa ini kuan niya amuin ini tagpanagnaan niya biada ipagbidaan may pagbidaan sin ibadat sin sambayang iman sin ibadat sin pagpuasa biadahan isang bahayang isab insarero sa bahayang isab amun hitunay mo na waktu niya bang hitunay mo isang bahayang habukon na waktu niya o na kuan niya biya kato bang biya pagkaon ini kulang na ilanad niya bang amo ini katunay mo habukon na siya bukon na waktu niya o waktu rin na bisan tayo maunsin 200 bulalam yun yun rejected na inamuin kwanta amo yan mga inini palanggungan na mo ka Islam amuin ini tungod pa pag-ibadat puasa. Nasubay na to puuning ginawaran na to. Sabi puasa ba sinasabot ko kain na pag-train, pagbiaksa, pagpupo sinamuin kwanta. Subhanallah. Puun sinamuin ini hukuman sin pagpuasa kato inamuin hawa napsuta. Puun in kana napsuan tayo waktu ini amo ini waktu adlaw sin kanya di kita makajari kumaon haon di kita jari minum haon di kita menjari himinang haon misal da kabayaan ta di makajari yaon supaya rata puun supaya ini ginawaran ta mabiaksa ama to pag-train sin kuan nabang ta mabiaksa na ginawaran ta amo in kababayaan ta mapupu ta na inhati na isa kaula maraog ta na amo ini ni hawa nafsu ta atau maraog tanay naman ginawa tas inamuin ini maraog tanay naman awanap su tas ginawa tana amo natin sa rayaw amo in training sin kita kakahuli-hulihan na ini ni tayma sin amuin ini ni kalaguan na kita sa babang tiya masin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin amal ibadat na labi-labi ang pagpuasa na amuin secret in amun price niya secret in kalagwa di ta kaingatan amo rin Allah Ta'ala amo na yan sa lagu-lagu kwasab amin nasabot sinabuok puro kain na amin pagyanon daw niya as-sawmu li wa ana az-zibi in puasa yan ka ako in tumumbas ka niya o inong makaingat tuway ng Allah Ta'ala uno in lagu sin amo in kuwan na malago in amo in tumbas sin Allah Ta'ala amo in law niya ini secret ini kuwan di paingat sin Allah Ta'ala, supot na siya makaingat. Huwag yan ni kalagwan sin tumbas sin amo. Magpupuasa, amoin puasa, miyagad ha amoin aturan sin Nabi. Puasa amoin nakaamo. Nampanin kaibanan na bang mag-start na sin pagpuasa. Ini ni mga ruwatu adlaw pa yung puasa rumatong nakapupuasa na yung kaibanan. Imaksud bang man siya nila kaunahan. Inaksud siya naman. Yung kaibanan, yung pagpagpuasa, mga muasa panagnaan habuok, muasa gitungan habuok, muasa tuwad law rin puasa alam sin kuan. In kaywanan muasa mga siyam ngasulag. In puasa sa law na ini kutiba de kumusiyam. In pagtapsir nila sin kuan, amo in pagpuasa siyam adlaw asya kuan. Subhanallah. Nabuko na mo yato amo na karon na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita ni mabaya sinamuin kekasihan kita ni usig Tuhan ta makaurul kita ni walimpa sin Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na insya mga tuan balikan ko di siya magbati laul ini ni bukon sasaw siya amo ini ni kuan di makasasaw ka na yung pagtug di makasasaw ka na yung pagkaon naulun siya magsabayang na magbasa Quran naulun siya magsabayang na tumasbih amo yan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam katiyabaan si bulan Ramadan angon mga riwayat day nga mga kaibanan kuan daw niya ini ni sampay mga unok tulum yun in mga asawa niya magsano bang hawin kuan ito tagwa yan to mga nagtatahadjud yan to nagsasabayang isa-isa niyan Rasul alam itig luman wayron ilaw way katanin to nagsabayang magsano yun nasa mga unong narunong sana meron nakidnya wala doon way sa kanya to pwede to nagsasabayang tungandum na matawad pa niya ng ayatin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam matawad din ibadat niya mo di kakitaan si manos siya amo rin tuwalin nakakita na in kita amon kita tarik ang mga
simampay marikato dahil nga mga baita sin sahabat nalihad to practice si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasuway pangayon ta ando magmaapi mga kwan buko na puyad to lang tabi mga miyangi ko'y mag-adjar kakaon masarap Ramadan. Miyangi ko'y namuin mga magbi kakaon namuin kananak sa namuran Ramadan. Wala biya to sa suway in pagkaon masarap di makaraog sinamuin. Ini ni subta tumunay sin pagamal ibadat. Ibaya ta kumaon sin kakaon masarap suway di makaraog amon baya ta tumunay sinamuin. Ini ni pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in labi-labi na mga waktu bulan Ramadan. Suway natulit pala bihuni namin kasam in kakaon masarap mga palanggungan na agama Islam magmaap da kuman kamo pang limyo na lang kagunggungan ta hukom na siya masarap. Hukom na tan, hukom na masarap. Misal pabiadin na sarap sinamoy. Iba na kasi pangaon-kaon naman siya diya taakuan. Basta nakaliw sing gunggungan para ko pa. Inyan hukom na masarap. Sa aing pag-ibadat ta na amo yan sampay paadlaw kiamat. Amuin sarap niya na ang natulabi na bang dito na adlaw akhirat doon ta na kana naman bang biya din lago among biya bay ta sintuhan lang na secret inamuin uno in price na secret amo yan to na ini kuan kalo ini aun pabisa mga waktu bisa ta kumatiyo na ini maglamit-lamit tugtog na sa dyan unin namin biya mga kakwanti at kako pagpatugtog sa dyan maapaniw ako, iba ng punaliw ako mga kamtangan ko at biya mga biya lupa masapla atay nga sa amo itong kasabunalan mga kataw tayo manghuran karena sin kasila sa sin kami ini kita niyo magtay manghud na hinang kita niyo karena sin ka-Islam magtay manghud silungan sinakaman na to pasbah na bini matil Islam ikhwanan yung kita nyo magkasila sa alam silungan sinakaman na to kasila sa rin kamo yung mga kaptangan na to buko na to igil buko nuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga nasabot sin guru na to ito kainan to amo hindi madyato kasabunalan kamatauran sin ini bangsa tarihat yung mga magdato sambil siyabot niya ng mga kangan-nganan si mga lalamay-lamayan bihan katawag-tahuan amoy namimi kanuos mami patabula di mamarahi mami pa ini kulabutan nabihan pasal na mag-urol si namin napso yan to na dapon nalingkat-lingkat ba mga pagpatumtum niya amoy masarap dahil masarap amoy doon kita kumawa sinamoy ini sa sampangan na to dahil Allah subhanahu wa ta'ala karna imbulan Ramadan na katan sin ibadat din tamahasil hakatan simbulan o simbulan Ramadan bihat to doon na to da makawa na so beto araw na to waktu na to doon sandal-sandalan na to na yung mga ito jukob-jukopon ha jariat biya mga pagkaon-kaon kanin kami nila hindi way say ni min pagbukaan na mo sa mil pagsahulan na mo aros kardo hadya makaan bihan bukon mabukat naman jari biya makaanday sa bingkin ng waranta mamanaw panaw labi na tungod kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nabihan tulong ta imbiya mga ako iya to bukon na mo hindo kaniyom sumingod ka mo sumagawa bang isab katanaman niyo ray sa bimbihan to nalabi marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala nahilin kumarikan sa kalim ini kapatuti sa palit pagdalaw pa sa waktu ng tugan. So alhamdulillah mga palangon na kami Islam yan tunin sa lingkat-lingkat patumtum katot balkato ng singo to karasahan ni Ali Bismak Muhammad amo inasabot ni Haino mga biyadin aturan iban sa rayaw-rayaw hinang singkitan ni bulan Ramadan supaya tumilo sa tiap-tiap ang katoring kato niyo himinang sin parda akan sunallahu ta'ala pagtaat patungkol na bulan namin nabiluwa amo inang hinang siyara sinallahu ta'ala mabilang ibadat di bulan Ramadan nasabot niya kain na kabalikan na mo long na mga atin niya abog din mga sabawan jika disok mangibadat bang so pa mabya mga nakataon ing kaunta na ayaw yato tayo maon mga panahon ha kamay samsin mga kamuri burungog atin na biya mga long nasambati katuan kain na ayaw iyanon bat hiyaram hikatuan ishak in magkaong kita malanab di bulan Ramadan atawa ng atak bukon wala yan to hiyaram panto ko na tumarayo mga panahon ha kamay Islam in pagkaon sin malanab bulan Ramadan jari
bukon siya haram, namikyan bukon siya makro. Magkajarian to. Sa suway aon, disiplin sing kita niyo. Disiplin nato yung ginawaran na to. Karena di bulan Ramadan, hanggang nagtadyak sa na magtangka. Hasupay, mabyak sa kita magkaon, amuin lang, tamakaan gaan hadya. Sabi na sang kabtang ang katuan sa mga sila, magkakabtang lang na ida malaatil buton, na matil ukol. Banglaw na mahipo na in tiyan, matog na inakal. Hati niya, mangdahin na pa, amon di meso na kita mag-ibadat. Di na kita makapagtahadjud. Amo pagkatahadjud, minsan intarawi ang waktu, mga 2 rakaat o 4 rakaat, yan to na mo inagatuan ng masjid. Sa may nalisuan na, sa nahipo na, intiyan, sampay sin pikiran matog na. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga palangon harama Islam, di lang kita aturan, bilang pagdisiplin ng katot niyo katan, di rin kita magkaon. Hasupaya, dumayaw imparasahan ta, beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatungod pagkaon, bago yung tamang tuyentiyan ta. Pasuluso, litaamihi, wasuluso, lisharabihi, wasuluso, linafasihi. Imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pag kita magkaon, sa matikatuan kain na, bago yung tamang tuin namun laong taluluunan ta ini. Hati na 1/3, bahagi na yung hambok na yung hato, para hakakaunta, in hambok isa para hainuman, nabok, hikapinta amon hangin pag napasan na isa. Sa babang liunan mo sampay siya naman paglurunan sinangin ito ato, na masungkad na. Sa kita luwag-luwagan na isang biya ito, So amayan ito, mga palanguna ka may Islam, in kawunhan sin kita nuli habang Ramadan, pagtarbiya ka to sin Allah Ta'ala, hasupaya maingat tabiat nagbos sa hati niya. Jagahan, in kakahinang taliha mo adlaw-adlaw kami isang kita di halong mandiman supaya kita tumino sa mag-ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabalikan na mo, wala hiyaram, imagkaon malanam. Damikyan patumtom sing kami ang mga kaanakan, iwan kamanghoran, amuin lang tamang sub, mag-display sing kakao na Facebook katuan. Tumtom na to mga palangwan na kami Islam, awan mga katatay mo na singgitan nyo. Yan ang mga hula dukaing, subhanallah, awan di magpakaon. Awan ang buk katuan, Sheikh, na asubo siya biyayan, nagtangis ang Sheikh, pero piyasuhan. Long na tayo maunda, long na inpuasa sing kami hula na mo ini. May tabiya diin. Na long na mayroon pagbuka, mayroon pagsahol na mo ini. Subhanallah. Sabi na minsan pagsahulan katuan, mayroon. Uy, minsan na pagsahulan na mo ini. Subhanallah. Tayo maunda ba nga? Ako pagkakataon pagsahulan, pagbukaan mismo. Manglawag, mangguya ka. Subhanallah. Inatu hati niya, ano ito sabihin, technical sa Allah Ta'ala. Ipagpasung sinatosing kasabar nila. Na ang katuan ka, tutay manghurang, mag-display sin mga sabatik atuan ka ina. Yan to na in kakang sukay, in kakang pama, na ang pa'y magkatang galang, karamungtan. Yan, tumanong kami sa lamihan to. Na, i-display yung kakaon katanay doon, nakakitaan, subhanallah si mga sila, hindi magkakaos pamibihetan doon ini mo. Iniyan to, kontrolo na to mga kamanghurani na mo. Biayat. Benar. Inshallah. Ingat tulong ta sa rew-rew sa biya mga may kahatihan na tutod marayaw, lawi-lawi na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbaita din sa katot tanin. In kami lang niya, amo na in kauman, di kami magkaon, kami inibukon niya hapdi. Sa talang meron kami kumaon, na di kami magpakanso. Dihan tuin biya mga ini kuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati niya biya mga giganta-ganta dya ba? Nabiyan na sin pagyano ni sa kalimento, atin niya bahag yun magtuoy na miniroon palawang sinini bawat yaon. Supaya marayaw inami ini ginhawaranta, mataw kasi kita hawan uno pagkala, inshallah. Manjari itokbal ka magbalik isang kapatod kan sa kalidabot, amuin ini sumambag isang mga ini kapagbisaraan na to dito. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maniutiw din ang mga ikakanap ko, kaingatan din sa mga kaburuhan kamasan ko rin sa tiku wala nila sa dyan nasabot. At tungod sa niya to, in Muslim at away mu'min, so ay amuin tap-tap doon ka niya in pikilan marayaw. In Ramadan, aon pagpian sing kita niyo. Pagpi kita niyo, aon hinang doon lang ta-abdal, iwan sin labi abdal. Inang abdal, iwan sin labi abdal. In puasa, nabahagi siya doon na bulan Ramadan, amuin puasa sampurna, iwan puasa gam naman, iwan puasa amun mayroong makamu amuran kalaulan. Yan inamuin bulan Ramadan. In bulan Ramadan, mga maastay mo ng mga kamislam, diya kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-ibadat. Amun yan yung maksud sin bulan Ramadan, magpatawag kita niyo sin ibadat, iban hamaksud amuin
asupaya kita niyo makahampit, sinamoy imingat kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sinamoy mga pagkaon, biyasin pagkabiaksan na tubihayaon. Bang sadya mo ini magbayta kita niyo simbong nalaw na ikuan. Bang sadya itungon, amuin harap sinwakto papagkaon, dahil sin harap papag-ibadat, akad naubos ka tanin wakto papagkaon. Kita niyo ba? Hatatab ko sadya, lisag dua pa sinamoy kain na yaon, yato nakatanag patabo. Sambil paghayaon ini naghinang sa dasin pagkaon. Sambil pag-uusim magribyaon, mag-adjar niya sa magbukas na sa simpiyag kaunan, sambil akad din na makapag-isa rin na makapagtarawin, magbumus na sa simpiyag kaunan. Pag-uusin namin mga lisag siyam yaon bangtong tahawak to, mga lisaghang putag isa magpikilan na sa simpag saul, sambil pa amin mabuting pajar. Pagkaon na sa jato namin, magtartib simpag kaon, mag-adjar simpag kaon, maghukas simpiyag kaunan, magbumus simpiyag kaunan. Naubos ka ta ng pagkaon. Na Muslim bukon bihato. So biya na sinasabot si mga kauruhan, kaulaman na to, kaylo niya to, amuin pagkaon ganta-gantaw na to kung marayaw. Sabab, haununin pagbasa na to Quran. Nalawa ka ta na pagkaon. Haununin pag-ibadat na to, pagsabayang jamaah. Biya din kasabayang mo jamaah ito, karong tabo, nagpipikil ko singkatan, maliit na ko, din ako makatakama. Haununin pagtarawi, haununin amuin pagkiamon layl, haununin katan, yaw na sadya pagkaon. Dahil nga sa abiyat to, impuasa, bukon siya mo yung bulan ni pagkataon. Bulan siya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkaon niyan, tungtungon na ito mga palanggungan na agama Islam. Hasupaya sadya, amuin, biadin, hikapagtakaman na ito mag-ibadat. Bukon niya naman maksud. Maksud sin Ramadan, magpataon kita niyo sin pagbasa Quran, magpataon sin pagtabahayang, magpataon sin katahan ibadat, amin sa buta waktu niya. Dahil nga sabiat to, magpi kita niyo. Kita na ito na, bialin yung taon sin maka, sin wakto hapagkaon. Hapagkaon na ito, ito din wakto mo ni kapagpuan na ito. Pagkaon katan. Eh nga sabiat to, in kita niyo Muslim, magkita-kita niyo sin hinang marayaw, iban sin labi marayaw. Nahaw nuha kita niyo, matu kita niyo palabi marayaw, at among marayaw. In Muslim subay siya, amuin, tap-tap, maingat magpinig, sinamin ni karayaw kaniya. In magpuasa kita niyo mong puasa sampol na, bukon puasa gam naman. Atawa puasa mo meron mahasal na to, amon amuray kalaulan sin kita niyo. Dahil nga sabiat to, amon jato maniyo tiyo, kita niyo kabalikan na mga salawat, kita niyo Muslim, mu'min, pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway kita niyo maingat, magkita sin kahalan na to, piyon na to, amon unutod in maksud, habulan ini, amon dia akan katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyon na ito yung labi marayaw, amuin tiutat ka ito, di akitan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imahuli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unaw sa tunid to, imbiya mga nasabot sin Sheikh na tuid to, tungod sin pagkala. Amin, di man dato kato taniyo, mga kabaybayan na to, nabi na siya, balik-balikan na mo, inyan to, bukun biya mga iukay na mo, hindi hiniwat ka na maksud kaayban nito. Bukun ito kaayban, sa amin magpaamo kita niyo sinamin hinang na to, supaya makakakita niyo kahampitan na pula pag inawaran na to, sin sa lago-lago karayawan hawalan Ramadan. Amin, kumakita niyo rito hadto, manjara rin sa mga pagpanawo yan, mga hinangon na to, amin, takamahunbihan, kaya wala ni Sab, maghinang sila, huwag pa yung bulan Ramadan, na yun, mga bibihon na sa kaunahan, kaway asal, na sa takbihan, amin, long ta, manjari rin Sab, amin, aun hadjaron haon, ini tiyataw hadjahalon sini ni mga rip nila bihan, amin, ganda-ganda adya mamarahi, asupaya, di na isa makalanggal sinsara, amin, long niya kuluwas rabo wala tusripo, kaon kamo, inom kamo sa ekomawasiba, na matonto di man ko siya ano kaylo ha ini waktu sin bulan Ramadan. Ang isabel to si mga pangadatan sin ni kamaasan tabihan, amin na unahunin in hapang daig dihilan, in makapin amon pagyanon padlot taam amon ini sukuon nila na alhamdulillah makaka sila to karayawan sinya to. Na manjari mi abot na waktu mga katawtay manguran na itokbal na mo in kapatot pa amin muadzin na mo. Muadzin sin kita niyo katan sa lamon sa kamuyan. Kita kami insyaallah subhanahu wa ta'ala itokmal na to kan Ustaz Abdullah dito yato pal yatafaddal siya ito maskura. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله